Angilibali ubufakazi sisavula encwadzini ya Isaiah 53 verse 5 na Mark 15 verse 14 kuya 20 bufakazi balomunye lotsite abengakhoni kuhamba wathi mzukwana akhona noma angibeka nje uyabona mos uyalala uyavuka onke malanga uyahamba onke malanga cishe kugcina sekuyinormal mos hayi inew normal ngisho kahle kugcina so ukutayela nje ukuthi kude akwendeke ukuthi mawuvuka uthi angezame ukuthi ngidawukhona yini kunyathela uvuka nje ucondzise unyawo uyati mos ukuthi ngiyalwehlisa vele uthi wamangala ngalelinye ilanga wathi wehlisa unyawo lwakhonga unyawo wathi wezama kwehlisa lo lwakhonga wathi wezama kubambelela kwakhonga emva kwesikhashana sekaphilile uthi ngacala lapho kumbonga uNkulunkulu kukhona kuthatha sinyathelo sinye ngehle embhetheni lonke lilanga linemusa walo lonke lilanga usengakaboni tintfo kwenteka tintfo la kuwe usengikathi bona lofisa ukuthi bona kuye lonemandla kwenta lokukhulu kakhulu kunalesikucelako nalesikucabangako. Ngicela siyeke sifunze ku-Isaiah 53 verse number 5. Kodwa yagwaswa ngenxa yetiphambuko tethu yafihlitwa ngenxa yekona kwethu sijeziso saba esetikwayo kuze thine sibe nekuthula ngemancebe emvimbo yayo siyaphiliswa thine. Amen. Ay lele Siswati ke likhuluma nganaligama lekufihlitwa. Ngicela sesibone ke bamfihlita la kuMark sahloko 15 verse 14 to 20. Pilato wathi kubo, ngani wendeni lengakalungi? Kodwa bamemeta kakhulu kunakuqala bathi mbethele siphambanweni. Ngakho Pilato athanza kujabulisa ticumbi wabakhululela Baraba, Jesu asabhanjabuliwe. Pilato wabe sewumnikela esicukwini kuthi siyembethela esiphambanweni. Emasoja aqhuba Jesu amngenisa ngekhathi kwesigodlo saPilato asabita yonke impi yemasoja amembathisa umjiva lobovu webukhosi elukumqhelelo nemanyeva awuhlisibedela enhloko yakhe ase amshayela sihluthu athi bayethe Nkosi yemaJuda abehla mshaya enhloko ngenduku yenhlangamlambo amkhafulele ngemathe aguqe embi kwakhe amkhothamele asamphukutile aze enela ase amkhumula lomjiva lobovu webukhosi amembathisa tingubo takhe amkhiphela ngephandle aya kumbethela esiphambanweni. Amen. Amen. Asamphukutile aze enela. Asamphukutile aze enela. La sibona Jesu afihlitwa. Simbona bamethwesa umqhele wemanyeva. Simbona bayamkhafulela. Simbona bayamshaya. Siva lijaji lelisemagunyeni ekukhulula Jesu lithi mthatheni nine nibone ukuthi nimendani.
kona mina lijaji angilikhanzi licala. It's one of unique instances kungilokunye nje kwetinto letehlukile emlandweni kuthi umuntu lobekwe licala kungathiwa kulona lombeke licala mthathe umjezise ngendlela lofisa ngayo. Lijaji lithi mina kude licala lengilikhanzako kepha wena yenda lokhu lokufunako kulomuntu. Mangabe ufuna kumshaya mshaye, mawufuna kumkhafulela mkhafulele, benda exactly that. Batitika sebakwende konke bameneka kwaba inhlekisa. Embeleni awukasuki kimi lo mcabango lothe ngci wekuthi kepha sento lesibi kangaka sendiwa abantu ngoba lokumthatha nje noma ngabe amethwalela siphambano bahamba bayomlengisa esiphambanweni bekuyabe kwenela hayi lokumkhafulela hayi lokumshaya hayi lomchelo emanyeva. Mangubuka it was not necessary kepha Isaya uthi leso sijeziso saba seti kwakhe kuze kuthi mina lamhla ngiyoba nekuthula. It was for a purpose. Ngako ke sisaxoxisana ngenkulumo yethu yenkululeko. Niyawulada iqiniso liyawukhulula. Ngifisa lamuhla sake sakhuluma ngekuthi you are free not only from but you are free to, or you are free to become. KubaseThessalonika safunza ukuthi you are free to become rich because he became poor so that you become rich. Ngoba waba ngilomphofu kuze wena ube ngilocebile. Lamuhla wena ukhululekile kuthi ungeva kuthula. You are free to enjoy peace. Kumele umfana waNkulunkulu ativele abuswe kuthula. Abuswe kuthula. Angethuswa tanya, angethuswa timo letifikako ngoba emva kwabo COVID-19 asati 2021 and we don't need to even know ngoba lokutasigcina 2021 we already have. Sesinako. Kude la siya khona sinyonyoba ngathi siyawuganga. Kude la siya khona sethukatanya. Sihamba sinesibinzi. Kwasho ingoma yase ngihamba ngikhululekile. Sihamba sikhululekile. Uyawabona leti ntfombi nemajaha lekuhle kude ema-bands of marriage la chairman secretary or whosoever uma amemetelela athi zibani uthatha intfombi yakuphi lijala kuphi ukhona yini lonesikhalo kuthule ukuthi cwaka. Makenga lapho makude sandla uhamba ukhululekile towards the wedding day. Uhamba with confidence ukuthi lithuba lekuthi bangi-oppose selengcile nyalo ngihamba ngikhululekile. Kumele umfana kaNkulunkulu lilanga ngelanga ahambe towards the future with confidence ngoba uyathi ukuthi Jesu sewapanishwa wahlekiswa ngaye lamuhla kumele ngithole isithelo sekuthula. Kumele ngiphile ngekuthula. Kunemfundisi besiya emngcwabeni wakhe uDokotela Sibeko le ngicabanga ukuthi labanye bethu beva babona lo wake wasivakashela la masiya ke nemkami siyahamba nalabanye emsebenzini welibandla ebuholini kufuneka ke siyothatha ama test a COVID-19. Ngcwele, hallelujah.
kwathi cwaka. Sahamba ke sawathatha asayabuya ke. Makabuya kumele ngithi athini? Abuya athi negative angithi. Lokusho ukuthi si free. Uyathi masiya lapha eborder gate bekude naloluncane elivalo bebathi nje lethani leliphepha sibanike ngesibinzi ngoba dokotela usihlolile wathi labantu laba bakhululekile bangahamba bangangena. Jesu sewasethwala sijeziso ngayikholwa lenkulumo leyabhalwa ngilaba labasihlola lapha ephepheni mabathi negative ngakholwa lokubhaliwe bekungaba njani isikholo lokubhaliwe ukuthi ngesijeziso saJesu sathola inkululeko. Can we be so confident? Uhambe ngesibinzi, face all your tomorrows with this confidence. Lonke likusasa lakho libheke ngesitifiketi lesithi negative. Tono takho atsabalelwa kuwe. Sewatethwala Jesu. Wakwethwala kuze kuthi wena ungabi only free from but ube free to enjoy peace. Kuze ube nako ukuthula. Kunemagama kuJohn 16 verse 33 lesiya wakhumbula njalo. Thank you. John 16 verse 33. Senginitshele lokhu kuze nite uba nekuthula kimi. Evenini yawuhlupheka nibe nelusizi. Kodwa manini sibinzi. Jesus. Ngoba mine ngilinqobile live. Amen. Uthi Jesu even ndaba lusizi. Kusho ukuthi makungeke kube nelusizi kuwe ungumntwana kaNkulunkulu la even. Uboke ucabange lokuthi kumbe awukanyatheli kahle njengemntwana kaNkulunkulu. Ngiyathi sakuhlangani kahle. Mangabe la eve kungaba kuthula kuphela la even uenjoye kuphela kubede ema troubles ungathi khanze uphelelwe ngiloku ushoda ngaloku uvukelwe ngilona wethukwa ngilo mawungathi nje ukhanze ukuthi cwaka uboti incinta kuthi ngiseseveni ngoba Jesu uthi eveni ndaba lusizi. Mangabe kuhle kuphuma tinyembeti kuwe mntwana kaNkulunkulu ubojabula ukuthi useseveni Jesu washo ukuthi eveni udaba lusizi. But nayi assurance uthi kulolo lusizi lolo kimi nidaba nekuthula. Kimi nidaba nekuthula. Asikumbute ngananga emaqiniso lengicela ukuthi Gumbelo Luka 2 verse 14 ungangifundzela make mabonza Luka 2 verse 14 lawa lamanye ngidawasho nje ngishakutele bese basefeso bese umbambile Mose nangu sengimeca basefeso 6 verse 15. Dinyawo tenu tigcokiswe ulungela kushumayela ivangeli lekuthula. Yes. Dinyawo tenu tigcokiswe kulungela kushumayela livangeli lekuthula. Livangeli lethu lesilishumayelako nalekumele silishumayele akusilo livangeli letethembiso
kude kuthi angeke sibe netinkinga kulomhlaba, kepha livangeli lethu le assurance yekuthi noma tinkinga titaba khona ngeke tibe ngetulu kwekuthula lesitaba nako. Livangeli lethu lekusinika i-assurance kuthi sisadibana naloku lesidibana nako la eveni, kepha lokuthula kwaNkulunkulu sitakuva. Umkhumbi loselusenzeni awuhlushwa kangako ngemagagasi asekhathi nekhathi elwandle, kepha waze wasuka elusenzeni waqala wantshwezwa, it will be troubled by the waves of the sea. Mangabe ungumzalwane upakile, vele there will never be any trouble on your life. Baye basho njalo ukuthi imoto lengakhongothwa iyawube imile injayilele ngaphasi kwayo. Yasuka yona lenja beyi-enjoya lo mthundi, mayiduma nayo ho seyaqala yayikhongotha. Mangabe kude lokukhongothako ungumntwana kaNkulunkulu ubokwathi ukuthi usepakile. Ubokwathi ukuthi upake kamnanzi elusenzeni. When you see no trouble, yet Jesus said you shall be troubled. Ubokwathi ukuthi upakile. Noma sewaba ngumngani we-trouble. Ngoba uthi Jesu la eveni nitawuba losizi. Nitawuba losizi. What a promise. Lengasimnanzi. Kude nje lojabulako ukuthi baza ngiyambonga uNkulunkulu. Troubles have come to me. Asivami ukumbonga ngalokho. Kepha Jesu kunento lasiniketa siqiniseko ngayo lengifuna ukuthi lilanga ngelilanga. Ngasho futhi ukuthi sikhula etikhatsini letehlukene kunebantu abethu. Labanye bethu bakhule emakhaya abantu bendela tikaftini. Amen betikaftini. Labanye bethu bakhule etikaftini, labanye tindlubu, labanye sinkwa namajerini, labanye ngemasi. Uyakubona nje ukuthi kaftini lo leta hayi lokwa. Le lamuhla akusilula ukuthi ungaphathisa umntwana wakho sikaftini semasi. Tindlubu, na umntwana wami sikaftini uyawushiya emfuleni ayikhuphukele esikolweni. Ahamba hlabe sengihamba ngikhululekile. Ayisahambisani lento, sekusebenza pocket money. Mate nyuka tindo kufakwa 3% nakhona kufuna ufake 3% esikaftini. Wonke noma labanengi batali noma singeke sifanane sibendele macanza nemabhuruvos, kepha ngilona ngiloyo uyezama sikaftini kanganani babe wethu losezulwini. Each and every day uneskaftin sekuthula. Ngoba uyathi ukuthi your days are not the same. Lonke ilanga lineskaftin sakho. Mangabe bewuncishana lesikolweni uyalathi likona bewutibambela lona ngeskaftin sakho. Noma ngabe kumbe bewunemahloni ngale skaftin sakho sefish, uyayibona lento ukuthi uyayivula yonke ithi thaphu, kumbe uyithatha uye naye ekoneni lakho uyoyisebenta. Othi ungawuceda umsebenzi bese uyabuya sewukhululekile, uNkulunkulu uyasipha. Mawubona ukuthi ngathi kunenyakanyaka la, thatha likona lakho uvule skaftin sakho. Your Father has made a provision for you. For each and every day. For each and every day. Emagagas, troubles anyalo angeke afanane newebapostoli. Bapostoli bebashiswa babethelwe ephambanweni ngabuhlungu abayati COVID.
sonke situkulwane yonke generation inema troubles ayo and obokwathi ukuthi yonke generation has been provided for according to God ngekwesinkulunkulu Luka 2 verse 14 uthini ke Akube bukhosi kuNkulunkulu kuleli setulu kakhulu nekuthula emhlabeni kubantu yes labathokotelwa nguye kuthula emhlabeni lapha kumenyetelwa kudalwa kwaJesu the announcement the introduction kuda kwaJesu kwahambisana nesimemetelo sekuthula leni ku-Isaya ngisahluko 69 noma 96 lesikhuluma ngekuthi Jesu yinkosi yekuthula Prince of Peace ngakho kwathi matawutalwa kwamenyetelwa kuthula kwesibili mawutifundzela kuJohn 14 verse 27 ngeke siwavuleke lawa uthi Jesu nginishiya nekuthula masahamba Jesu washiya kuthula maketa wa introduce kuthula mahamba wathi kuthula ngiyakushiya uthi lokuthula lenginipha kona akufanani nesipho selive kuJohn 17 verse 11 uyathandaza lapho Jesu ngekuthula ngebunye emkhathisini wethu uthi manje mine sengida kuwe angisekho even kodwa bona baseseveni babe longcwele bagcine egameni lakho longiphe lona kuze nabo babe munye njengobe wena nami simunye ngalama emagama babe nekuthula njengaloku mine nawe babe sinekuthula Kolose 1 verse 20 uthi kuze kuthi ngaye abuyisane netintfo tonke leti semhlabeni naleti sezulwini akhe kuthula ngengati yesiphambano sakhe introduction of peace legacy of peace prayer for peace the cross for establishing peace logo naletinye tizathu tingaba siqiniseko ukuthi kuthula is now on our account sekuku account yakho kuthula kuthula kuku account yakho mangabe uke wazuza umusa athi umuntu ngufakele lutho ku account yakho noma nyalo sesaba netincingo ukuthi makuthi ngcenge afaka ngale wena ubone ngala ticale hlathi ti usengayiboni usabona nje tinombolo uthi senginako tinombolo setiphumile bazalwane evini laNkulunkulu peace is in your account kuthula kwakho gonini ke la uva bumnanzi khona baloncince kungesikhathi uyisebenzisa as long uyibekile le mali uphiwe uyiholile as long uyibekile awubuva kahle bumnanzi bayo kepha ngesikhathi uqala ungena esitolo nawe ukhokha you enjoy what has been deposited into your account nekuthula kwethu sidawuva bumnanzi kuphela masihamba as we move kumele sathi ukuthi on my account there is peace go account yami nginekuthula yes nginekuthula kuthula kunekuthula naNkulunkulu peace with God kuphindze kube nekuthula kwaNkulunkulu Roma 5 verse 1 it is peace with God
Roma 1 verse 7, it is peace of God. Kepha ngicela sibuke Roma 8 verse number 31. Roma 8 verse 31. Siyawuthini ke ngalokhu? Nangabe uNkulunkulu angakithi, ngubani longamelana nathi? Hallelujah. Yeah. Kuyini kuthula? Kahle kahle kuthula kunguJesu. Futhi kuthula kuda na Jesu. Kuthula is the calmness of our hearts. Ngenxa yekwati ukuthi uNkulunkulu ungakimi. Ngulokungadideki, ngulokungaphazamiseki kwenhlitiyo. Ngekwati ukuthi uNkulunkulu ungakuwe. Siyawuthini ngalokho? Uma uNkulunkulu angakimi, ngubani longamelana nami? Ngubani longamelana nami? Lokusho ukuthi trouble itawuta ngebantfu. Sewuthi ke lapha athunywa uNkulunkulu Paula, uma ngabe uNkulunkulu angakimi, ngubani kulabantfu longamelana nami? Mawuchubeka ufunza ukuthi siyancoba nekuncoba ngaye losithandayo. Alisasho nekuthi siyancoba nekuncoba ngawo umthandazo, lithi siyancoba nekuncoba ngaye losithandayo. Ngubani longamelana nami? Thessalonika bekucala 5 verse 23. Thessalonika bekucala sahluko 5 verse 23. Shangathi uNkulunkulu wekuthula nganingcwelisa ngalokuphelele, agcine umoya wenu kanye nemphefumulo wenu. uNkulunkulu wekuthula, uNkulunkulu wekuthula anganingcwelisa. Lo uNkulunkulu lona losingcwelisako nguye lolijaji mayelana nesono. Yes. Uma besingabeka ngalobudlelwane bethu na Jesu, singathi lo Jesu losithandzako lesingumakoti wakhe nguye lo sigezako asilungisise, asuse kona, atisusela kuthi thine sitofana naye. Selithi ke mangabe lo uNkulunkulu lo kunguye lolungisa abantu bakhe abathanza, mangabe nguye leli jaji lese athatha lo makoti wakhe asathi presenta ngaye, uthi ngibani longamelana nesijubo saleli jaji? Ngoba siyathi ukuthi Sathane umsebenzi wakhe kusimangalela, Sathane kukhomba sici. Uyathi uze uvume nale wathi vuma 10 times tono, uthi Nkosi fanele lokule ngibhekene nako Nkosi, yebo ngiyakhumbula ngaganga lapha, ngaganga Nkosi, ngiyaxolisa. Wavuma kani lithi lelivi uthembekile ulungile kusithethelela each time. But ubuyele kani liqiniso lapha lithi the one who sanctifies us is the judge, and the judge that sanctifies us is on our side. Therefore, who can stand against you?
ngibani ke lo ngamelana nawe? Kusho ukuthi Sathane angawalanza zonke emakhohlomba akhe aqale ngetono ngisengakakholwa atilanza atilethe la bese uyatisho ngasinye eteneta 2018 eteneta 2016 atibale lijaji lelingihlambululile kuleto tono. Uma kulijaji lelingakimi Sathane utawusha livi solo abala ngoba each time abala uthi uNkulunkulu ngilolo kwethwala indodzana yami, ngilolo kwethwalwa indodzana yami, ngilolo kwethwalwa indodzana yami. Mine angisalondolodwa kuthi ngivume etono tami, sengilondolodwa kuthula lokwaba transferred into my account ngesikhathi Jesu alenga esiphambanweni. Mzukwana Jesu alenga esiphambanweni, yebazalwane thwele umchelo wemanyeva bamfihlitile angabukeki. Uyathi bekwente kani emhlabeni kulabe baphila ngaleso sikhathi nalabe beta basengakatalwa nekutalwa bekukhala kuma accounts akamoya cingong neka yakho kwangena ku account, your peace was credited into your account. Usengefiki nekufika ngake ngasho ngalenye langa ukuthi bantwana balenye injinga bathi uthi nje angakhulelwa lo make ku account kungene imiliyoni sengadalwa wakhulelwa nje qinqo Jesu bekasesiphambanweni makathi babe bathethelele bekakhulelwe wena nami ngaleso sikhathi ku account kwangena forgiveness. Kungako thina lamhla sesiyemukela asikusebenteli siyakwemukela ngoba nanoma ngibani ufakelwe ku account sekwekuthi umuntu uyavuma yini kuyakwemukela what God has already deposited into his or her account. Kube ngumthanazo wami ke nanyalo kusengiwa ukuthi angifisi kulokufihlitwa kwaJesu lokungaka aze angabukeki afihlitelwa kuthi mina ngibe nekuthula angifisi kushiya lo mhlaba ngikweleda bumnanzi bekufa konke Jesu lafihlitelwa kona, konke Jesu lafihlitelwa kona. Siyawuhlala siyicoca lenzaba yaleta tihlobo letathi maticala kuye hotela kuphekwe lapha kusevaliwe lamanye amabhodi ukhumbula lekhaya kubo bacale baphakela lo mshibo lapha nemabhanisi uthi yena sekwekucala kwekugcina angibambe lithuba ngoba liyedlula wabila wadla starter bathi mabavule emabhodo bathi sesicala kudla ke nyalo khanza sosuthi starter. Bazalwane kusinziswa kuphendvuka kucolelwa kwetono, we must go deeper. It's more than ukuthi sisinziselwe nje ukuthi sithule mina ngisinzisiwe akufuneka ingone sengimele Jesu uyabuya. No bazalwane, let's get to the buffet ngoba uthe Jesu ngilisango umuntu uyasinziswa angene ngami aphume bese uthola idlelo. Let's get to the buffet. Kunekuthula la kungendeka ke masingadi sithatha ngekucabanga kwethu nangekubona kwethu. Let's go deeper papa.
asijuleni bazalwane siyekele bodipha papa asijule thine eqinisweni niyawulati liqiniso go deeper lati liqiniso litakukhulula lati liqiniso litakukhulula futhi hlanganyela nebantu tihluphe kuhlanganyela nebantu labalatiko liqiniso uyabona ema-prawns uqale wabuke wenyanya ushawe liphunga uhle ubambe emakhala kuye kanye uthi aningivise lento uncinte kancane kuye kabili ungena kuye kwesithathu so uyamita kuye kwesine ngiphakele nema-prawns lapho niyawulati liqiniso liyawunikhulula uyawuphuma ekutheni same lo akudla last week same ngidla imbuti mina ema-prawns same mawukhanza lelitafula lakamoya lidekiwe ukuthi lokunye lokutholako mawungena ngalomnyango wensinziso lidlelo kulelidlelo kunekuthula kwakho never allow the devil to rob you of your prawns of peace ungavumi sitha sikutshele ukuthi bangaba nako konke hayi wena inkosi beyinawe emcabangweni mayiye esiphambanweni ivuma ethi kulungile ngiyakwethwala lokhu ngoba ngifuna ukuthi Joyce abe nekuthula ngiyakwethwala lokhu ngoba ngifuna ukuthi Fikelephi abe nekuthula ngiyakwethwala lokhu ngoba ngifuna ukuthi Mzamo abe nekuthula ungakwendi lide kujeziswa kwaJesu thatha konke Jesu lalengela kona esiphambanweni thatha konke Jesu lafahlatelwa kona thatha konke Jesu lendiwa wenyanyekela kona ngenxa yakho it has all been paid for enjoy your meal of peace Johane sahluko 6 verse 8 verse 18 kuya 21 ungakangifundzeli make mabunza ngicela kufika lapho ngifanekise ngaPetro yindzaba lesiyatiko ngoba sekushunyayelwe ngayo kakhulu Herod uyajabula kusahluko 12 encwadini yezenzo ujabuliswa kuhlupha abazalwane uyambulala Jakobe bashaya tandla sewubamba Petro naye ufuna kumbulala ngoba abantu bayachazeka njengaloku na Pilato wachaza abantu na Herod ufuna kuchaza abantu uyambamba Petro libandla lamthanazela kepha nginaka yena kakhulu more than libandla Petro lithi bekalele there was trouble but Peter was asleep kubangwa yini ngulokuthi Peter wadraw ku account yekuthula kwakhe wakhona kulala la kungalaleki khona use your account mntana sekhaya ngesikhathi kune trouble lekuvalele ungakhona ukuphuma use what is in your account sebenzisa lizulu lelikufakele kona wangakhona walala Petro masavuka belingabhalwa leli verse leli selibhalelwe thine lamhla sesinelwathi loluphakeme mayifika ingilozi imthinza akhululeka the troubles were not over ngoba emagede bekangene ngawo cishe angi3 onke lamagede anabo guards liBhayibheli lithi wefika wedlule egedeni lekuqala
but angaconzi kakhulu lokwedlula ngiconzela ekuthenini noma athi Petro ukuthi kunemagede lavalekile kepha I will march on with confidence ngoba ngilondvolotwe kuthula ayikuvuleka kwetintfo njengemntwana kaNkulunkulu kungenteka lamanye akhiyiwe netikhiya takhona tisekho but kuthula kwaNkulunkulu lokwedlula kuconza konke will always be with you kuthula kwaNkulunkulu kuyawuhlale kungakuwe ngisho ungadi ukuthi kutawuvuleka kanjani kuthula angikutholi ngoba sekuvuleke la bekuvaleke khona kuthula ngakuthola ngekulenga kwaJesu esiphambanweni kwaba deposited into my account liverse lekugcina ke John 6 verse 18 to 21 wavunguta umoya lomkhulu lwandle lwavuka indlwabane bafunzi bese bagwedle emakhilomitha lasihlanu noma lasithupha ngesikhathi babona Jesu ahamba etikwemanti asonzela esikebheni bethuka besaba kakhulu kodwa wathi kubo ningesabi ngimi bese bajabulele ukuthi bamekhwete esikebheni sabo bathi bangakabheki babona sebafikile efeni lebebaya kuwo amen 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 kuhamba na Jesu kukhavela lamanye amakhilomitha ungade ukuthi wakhave kanjani ubona sewucethe umnyaka ubona inyanga seyiphelile labanye basathandaza ayiphele inyanga wena soyamangala hawu yebo nini seyiphelile umnyaka sewuphelile lithi live wenela Jesu kungena la mkhunjini umkhumbi wathatha speed lesimangalisako but nakule ngifuna ukunaka kuletinye tindzawo Jesu wekhute umoya kepha kulomkhumbi lo akawekhute umoya he never rebuked the storm. The storm was there, but the gwedling was easier when he was in the storm, in the boat. Kwahambeka la speed bese sishintshe khona sesihamba kancane sebagwedla kabuhlungu indzawo luhambo lwa 2 days seluthatha 4 days wenela kungena Jesu tafinyela tiganga sashintsha speed emagagasi nawo athi ngila wathi Jesu ngiyingosi mina emagagasini ngeke ngilithulise leligagasi leli but ligagasi lalithulisa Jesu ngilelisenhlitiyweni yebafundzi ngoba kuyendeka ligagasi langekhathi libe likhulu kunelangaphandle kuyendeka uvinjwe ligagasi uvinjwe storm lesingekhathi kwakho kunestorm lesingaphandle Jesu wangena la kwathula umoya etinhlitweni bangabe basabubona bumatima bestorm lesingaphandle bagwedla tindo tase tiyashesha akube njalo nakuwe ngesikhathi kulokunye uthandaza yonke imithandazo ukuthi tindo tishintshe ngaphandle inkosi ayikuvuselele lokuthula leya kupha kona ayikuvuselele lokuthula leya kupha kona akukho inkosi lokusha lekumele ikwende empilweni other than ukukhumbuta ukuthi lebe ukudzinga ngalesikhathi lesi ngiloku lengafihlidelwa kona all the time it's just a reminder ngoba Jesu sewawenda wonke umsebenzi bazalwane kwakho mangabe bakuphile lesikaftini ekhaya ungabe namahloni ngelivangeli leso skaftini sakho labantu labadzala bakulungisele ngemabombati kuthi utawulamba nga10 ngebreak tawulamba nga11
base bayakwendela tingobe bakufakele eplastikini aka okay uthi uyayibamba iplastiki isandla sibuye sesibovana lamagama lapha kepha bakufakele tingobe bayathi ukuthi kunesikhathi sendlala lotawubhekana naso akamele ushayele ekhaya uthi sengilambile shona eplastini lakho bamba iplastiki yakho ivule kancane ekoneni lakho bese uyashaya uyajikijela uze ucimethe utawubuya sewusemandleni ubhekane nabo bhekana nalo lonke ilanga make sure uba naso sikhashana sakho sekusithele kuthi ngathi sengiphelelwa ngemandla la angisithele ngoba kumbe labanye abayithanza ifish batawubamba emakhala angisithele oh hallelujah hallelujah khumbula ungawendi lide umusa ungakwendi lide kufihlidwa kaJesu it's all for you kuthi lamuhla ume confidently uthi uma uNkulunkulu angakimi ngubani ongamelana na ngubani ongamelana na ngicela sisukume sithethanise yes tifiso tethu kuwe lo nemicabango lengetulu kwemicabango yethu netindlela letingetulu kwetindlela tethu akube lithumo nengatimulo nemandla nebukhosi sikhatimlise Nkosi kuze nathi sitokukhatimulisa ngaleyo ngatimulo losipha yona kumbe seva lemehlethu ngifika egcineni ukhona munye kumbe longazange sende sinqumo sekuthi kufa kwaJesu ukwemukela njengesijeziso bekumele sibe kuye ngako wemukela umsebenzi lo wendiwe ngeJesu kuthi wendela yena
uyamemukela lo Jesu lo wamendela umsebenzi, uyayemukela indodana yaNkulunkulu leyafa ngenxa yesono sakhe, ngesijeziso sakhe, peace is transferred into your account. Ukhona yini munye kumbe lothi mfundisi ngicela ufike egcineni nekukhuleka nami, ngiyadinikela, ngiyamemukela lo Jesu. Isandla sakho nje sangesekudla usiphakamise kakhulu. Lift up your right hand mangabe uthatha lesinqumo namhla. Thank you, Lord. Wena Nkosi lengcwele loqalise umsebenzi lomuhle, ngiyabonga ukuthi utawuphelelisa kubo bonke labasime kuleli qiniso lekuthi your punishment was a transference of peace into my life. Nala Nkosi bahamba khona leqiniso leliphelele ukuthi ekuhambeni kwabo la uvule khona kutawuvuleka, batawukhanza kuvulekile. Kepha nala kuvaleke khona ngiyabonga ukuthi kuthula kwakho will give them confidence, bangabi ashamed ngekuthi batana nawe, and that they will not exchange you for any other gift that man can give. Babe naleso sibindi sekuthi uNkulunkulu unginikile iprovision yekuma nala kuvaleke khona, yekuma nala ngivukelwa khona ngemagagasi. The Lord has given me provision. He will sustain me. Uma angakimi ngubani. Babe longcwele nanga umntwana wakho kumbe ukhalile emini nebusuku, abone magagasi, abona abantu evatigide bantu, evatitha timvukela, tihlangana, tibamba imihlangano ngaye. Ngiyabonga Nkosi ukuthi noma leyo mihlangano ungakayihliphiti, you have given the assurance of peace. The peace that will be superior to every decision that has been made in the pit of hell. Yonke imicabango netinyathelo betimelana nemntwana wakho, ngiyabonga Nkosi ukuthi wena wamniketa skaftini ungafiki nemaplana leyo mhlangano. Ngako ke utawukhona kuncoba nekuncoba ngoba akekho lo utholakala amelana naye, akekho lo utholakala amelana nawe. You have been declared negative because Jesus took your punishment of sin. Your sin has been removed. No condemnation, no accusation, no judgment against you, because the one who sanctifies you has declared you not condemned. He has justified you. Akube lithumo kumsindisi wethu manje kuze kube phakade naphakade. Let our amen ring and open up the gates of heaven as we ring our praises to Him.